Moje ime je Goran Mudrovčić, ja sam generalni menadžer za Hrvatsku i Sloveniju za Xiaomi International. Danas smo imali predstavljanje prema hrvatskom tržištu 5 proizvoda, od toga imamo 3 mobilna uređaja. Radi se o Xiaomi 11T seriji, tu imamo 3 modela, Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro i Xiaomi 11 Lite 5G New Edition. Radi se, sva 3 telefona su 5G telefoni, s time da su Xiaomi 11T Pro 11 i Xiaomi 11T su flagship telefoni, nalaze se samo u vrhu ponude Xiaomija u smislu omjera tehničke specifikacije i cijene. Radi se nekakve specifičnosti za ta dva telefona koje je potrebno istaknuti su tehnologija brzog punjenja, Hypercharge, koji ima model na tržištu, model Xiaomi 11T Pro napuni bateriju kapaciteta otprilike 5000 mAh u roku od 17 minuta od 0 do 100%. Dalje je bitna stvar, telefoni imaju 108 megapikselne kamere, raspoloživi su 3 memorijska kapaciteta, 8 plus 128, 8 plus 256 i 12 plus 256. Model Xiaomi 11 Lite 5G New Edition radi se o telefonu koji je namijenjen za orijentiran na kategoriju fashion telefona, radi se o izuzetno laganom mobilnom uređaju za tržište, u odnosu na konkurentske telefone lagan je poput pera, posjeduje 64 megapikselnu kameru i teži je otprilike oko 150 grama, što je izuzetno lagano za takvu vrstu telefona. Posjeduje AMOLED zaslon, na neki način s time želimo na neki način ciljati publiku koja voli dobar dizajn telefona, koja je možda ide više na ženski dio populacije, s time da je telefon izuzetno lagan. Druga dva proizvoda koja smo danas predstavili, radi se o proizvodima koji su iz ekosustava portfelja, da imamo, prvo smo predstavili fritezu na vrući zrak, air fryer. Šta je to? To je u principu klasične friteze, kao što vjerojatno znate, koriste mnogo ulja u pripremi hrane. Ova friteza radi na vrući zrak. Ona je pametna friteza, što znači da se može spojiti na naš Mi Home sustav, aplikaciju. Možete s njom upravljati sa cijelim uređajem, s time da možete koristiti recepte koji su raspoloživi na Mi Home, imate automatizirano podešavanje tajminga vremena. Kapacitet same friteze je 3,5 litara, što je u principu dovoljno za pripremanje nekakvog obroka za 2 osobe. I zadnji proizvod, 5. proizvod je u principu bežične slušalice Bluetooth koje nosi naziv Earbuds 3. To je novi proizvod i predstavlja na neki način hands-free slušalice s kojima u principu preko Bluetooth tehnologije pričate koristite telefon za slušanje muzike, za razgovor sa sugovornicima i tako. Slušalice su otprilike, koštaju 399 kuna, u maloprodaji. Air friteza je 659 kuna, air fryer. Xiaomi 11 Lite 5G New Edition, ovisno o memorijskoj konfiguraciji, se kreće od 2999 do 3299 kuna. I imamo Xiaomi 11T koji je srednji model, u principu vrlo sličan top modelu, Xiaomi 11T Pro, s time da ima slabije punjenje, nema 120 W Hypercharge nego 60 W i radi se o drugačijem chipsetu unutar telefona, ostalo sve stvari su iste i nema Harman Kardon. On košta u price range-u od 3499 pa do 4099 kuna, ovisno o memorijskoj konfiguraciji. Imamo zadnji model, Xiaomi 11T Pro, on se kreće cijena od 4099 do 5599, u tom range-u. Što se tiče maloprodajnih cijena. Imamo 3 memorijske konfiguracije, 828, 8256 i 12256. Naš osnivač Lei Jun, kad je osnovao kompaniju,
Jedna premisa mu je bila non stop na pameti, a to je znači neko obećanje koje on dao prema krajnjim korisnicima, a to je da nikad na hardware, znači na komponente uređaja koje koristimo u našim znači, svim proizvodima, nikad ne smijemo stavljati veću maržu od 5%. Znači to je obećanje koje smo sve napravili prema kupcima i sve što iznad zaradimo, iznad tih 5% u principu vraćamo korisnicima na neki način ili kroz nekakve akcije z dobrotvorne svrhe ili kroz poklanjanje proizvoda prvim kupcima, nešto slično. Znači to je jedna stvar. I druga stvar je da praktički mi koristimo, znači komponente koje koristimo u samim proizvodima su znači top kvalitete. Znači kad ne pričamo o komponentama koje imaju upitnu kvalitetu, onda se radi znači top kvalitete. Znači od Qualcomm chipset procesora, od zaslona koji su u top klasi, znači za tu svoju kategoriju. Tako da kad pogledate i rastavite bilo koji naš proizvod, unutar ćete naći samo vrhunske komponente.